Senina rasturang kekelangan Tuhan ta Yesus Kristus sada kriahan. Sabab ngoka banci kita jumpa bas acara papalem pusuk bas kanal YouTube YKB Bahasa Karo. Sope si begiken kata Tuhan si pindo gegeh arah toto. Mari ras kita artoto. Tuhan Bapa kami bas surga, bujur ikatakan kami man bandu Bapa. Sabab kuasa keleng ati hindu ngobanci imperjumpakan kami. Ibas acara papalem pusuk kanal YouTube YKB Bahasa Karo. Ati kami megiken sadabagin karena katandu. Ema kamari ngerana kau. Turiken dagi kai surah-surahandu si ati hindu ilakoken kami bas geluh kami. Segelah katandui jadi gegeh jadi pasu-pasu. Banci idalankan kami bagi singena ati hindu. Alamindu kami bas krina kekurangan ras dosa kami Bapa. Dengkehken toto kami. Sebab reh kami ibas gelar Tuhan Yesus. Amin. Senina rasturang kekelangan Tuhan, kata dibatas isek man banta wari enda, ibuat ibas surat wasiat, si erjudul kini teken, ras lid ibas dame. Ibuat ibas kitab Roma, bindu 4 ayat 1-10-2. Si jadi palas perenungan man banta wari enda, Roma 4 ayat siwah beni na bagenda. Kini tekena iperkirakan di bata, jadi dalan ngerembakan Abraham kempak dirina. Senina rasturang kekelengan Tuhan Yesus. Banci saja lid si pengakap. Maka kini teken emekap gagasan sila jelas entah pe abstrak. Orat namin labage. Kini teken emekap sada hal siku. Kini teken ertina tek. Ras tek ertina lid ije kedamen. Kune dilaki ras diberu banci si teken sadara si debana. Kuga pape maka ije lid kedamen. Enda me si berbahanca kala enda ngit. Ngandesken dirina. Ras ngikatkan dirina, kubas ikatan perjabun segedang geluhna. Kune lalit kini teken, ngasuk kin kala eda ngelakukan si Senina rastura, Paulus menjadikan Abraham sebagai salah sada contoh sekalak si kini teken mandibat. Ia nehi pendilo rasura-sura di baka. Ia percayakan diri ras geluhna mandi bata. Dame akapna ras Tuhan. Enda mencontoh geluh kala sirkini teken. Geluh si bagi rupana masih perhitungkan di bata sebagai kebenaran. Eme ersikap guna tek ras mempercayakan diri mandi bata. Senina rastura kekelangan Tuhan. Kuga kita bancing geluh ibas dame, ibas zaman si gundari eda. Perubahan terus terjadi. Persaingan tambah berat. Kini jahatan erbahanca kita biar. Erbagi pinakit lenga idatkan sababna ras tambarna. Bancikin kita lid ibas dame. Ibas setiap zaman manusia pasti ngalaken tantangan. Si rusur berbeda. Tapi teglah. Di bata alu kuasana la pernah mobah. Ia erkuasa ida atas kerinana. Maka kita yajuk segala ersikap. Ngendeskan diri ras geluh manbana. Sada tindakan kini teken. Sindatkan kedamen. Tuhan masu-masu. Amin. Ertoto kita. Tuhan di bata Bapa kami basurga. Bujur katakan kami bandu Tuhan.
sebab kamgo ngeranaman kami. Pasu-pasu, segala kata eda jadi gegeh, jadi motivasi. Ibas kami dalani geluh kami, jana te kami, kata due kam sirbanca malam ati kami. Ibas gelar Tuhan Yesus, reh kami ertoto bandu. Amin. Senina rasturang bagenda me kata dibatasi man banta wari enda. Jumpakah kita ibas episode berikutnya. Jangan mindo kami ulah kita guna nge-like, subscribe, rasi bagikan man kalak si deban alu bagi. Kita nggo ikut nahkan berita si meriah man senina turangta. Bujur Tuhan masuk-masuk.